sibai ule June ni som pasari ania nimin June ni som paruk sang ni som ni pakhat khan Mizorama COVID-19 positive thar mi jani som thum paruk mu chua anni ZMC RT-PCR laboratory sample test mi zaruk paruk zinga COVID-19 positive som ni pasari mu chua ania TrueNet laboratory sample test mi som kuwa pani zinga COVID-19 positive pali an oma rapid antigen test mga sample test mi sang ni zathum som ni pathum zinga COVID-19 positive mu chua thar zani le panga anom bokani nimin jingdar kwa khan pithang kungi kum somriat pariat sai tual chu COVID-19 wangin ZMC a aborala jun ni som khan hri akai ti mu chua ania ZMC a enkol ngal ania nat na ben von dang nei sa ani tukindar khatle minute som ni khan pulal ompuya kum somli pakhat son of upalal eng moya ralte le veng lui aizol chu COVID-19 wangin ZMC a aborala meni som panga khan hri akai ti riat chu ani in hemini ve khian ZMC a admit ngalani anu pila rokimi po COVID-19 wangin meni som thum pakhat sangni som ni pakhat khan alo boral to ani tukin jing dar thum le minute ni khan pimmangai zuali kum som thum panga tuithiang veng aizol chu COVID-19 wangin ZMC a aborala meni som ni paruk khan hri akai ti riat chu ani in hemini ve khian ZMC a admit tania junili khan anaw pai zai chua ania naute hi chu adin mun atha heti hian Mizorama COVID-19 wanganun na chan zap chu mi som sari pali antlinta ani Pagu division Tanutpin township chuang chaung khua middle school naupang pani te chu sipai terrorist ten school chunga an pong suala an that zui ani hetiang thil hi athen an hlo awang ania nu le pa tam takin an fate school an kaltir ngam lo na chan po an line at om tak zetani Burma sipai ho sual dan hi chu an har film lo thin ni ber hian alang mi pa ngai har film tan chuan hetiang thil hi ti thei ani po in arin om lo hialani sagaing rizona ming in khua kang me chua ka khan pisoti gang ho som sari rualvel chu athen sipai uniform nen in thuamin silai te an kenga military council sipai te jinga sipai ang maya telin aphu saber bera an tangti mitap mutu te chuan an soyani nimin tlaya ero chuan in ka na chu atheng to lawa ma se military council lam sipai te chu an thlen bel nual thawani jun ni som pahni atang to in ming in township chunga khotam taka sipai ten operation an nei na po USDP mi le sa te chu uniform nen sipai ho jinga antel to bok ti mikin PDF chuan an puangani minkin township mai ni lo sagaing le butalin khochung lama po pisoti polten USDP mi le sa te chu military training an pek thin thu sagaing PDF chuan Irawadi news agency nena afril bok kaya state demoso township terrorist sipai hoin mipui an tha an phum ho ruang chu demoso township Buddhist puithiam hoin an thian faya ruang ho hi achiat to awangin tu tenge ti hriat thei ani to lawa a then chu phuar chunga phum a then chu rual ban lo mei chia tele thalai then khatte an ni ti chu a khomi puiten an soyani ruang pakhat phei chu nu pa ni om tak ami pa chu phuar chungin alua silaya ka na a oma abul loka mei che pakhat ruang a om ti in a thian fai tu te jinga mi chuan a soyani Myanmar social media page khit media tarlan danin North Korea chuan Myanmar ram tan United Nations kaltlangin $1 million som pasari tanpuina apedonani South Korea news chuan United Nations of the World kaltlangin Myanmar rama North Korea poisa pek hi semzai ani tur thuan ta langa United Nations for Humanitarian Support UNOCHA chuan coronavirus protection equipment chole tuithiang hlimte an sem donani India ram PTI news agency in apuan danin Chin state chief minister thin pu salai lian loya chu ni som panga tharuk sang ni som ni pakhat zan khan champhaya ral tlanin aron lut ti hriatani PTI na soidanin pu salai lian loya hi sang ni som parukum khan chief minister din mun alwa tana Sipaiin thunei na anlak lim khan a ina house arrestin an da ani Chin state hi Mizoram nen khochak lama ramri kilometer zanga somvel in tromin district paruklai mai champhai siaha longtlai serchip
na thial le Saitual district tenen ain zoma marlama Manipur state nen ain zoma chimthlang lama Bangladesh ram nen ain zom bok ani Myanmar sipai ten thunei na an pong lak tir February thachung khan Myanmar ral tan mi sang kwa jani somli pasari chu Mizorama an ron lut ngala tuna chuan CM pusalai lian loyale MP MLA te chu mi som ni pathum lai anom to a tuna Mizorama ral tan legislature te hi National League for Democracy NLD party mi le sa te an ni hloma former state councillor le foreign affairs minister do aung san suu kyi party member te an ni an zinga hian minister chan vo lo chel to le Chin Affairs Minister atana thlantlin po anom hlom ani Mizoram Home Department official te soidanin heng lawmaker somni pali te hi thataka enkol ni in omna tur te pe in an khosave me kani ral tlan dang te chu district tina hetiang hian an om to nia riatani Aizawl district a mi sangkhat zaruk somthum pathum Longtlai district a mi sangkhat zanhi somkua pasari Siaha district a mi zaruk somthum pathum Nathial district a mi zali somsari pariat le Lunglei district a mi za somruk pasari Sherchip district a mi za somli pathum Saitual district a mi za som pani Kolosip district a mi somthum paruk le Khozol district a mi somni pariat an omani June ni som palia far kon khoramaral tlan lo lut tharte ero soilan tel ani lo thung official te soidan chuan ral tlan te hi Mizoram mi puiten duat takin eile in tur le omna te pe in an lo mi khuala tlomai pol rang rang zirlai pol te le tual chu mi ten thei top chu in an lo boi pui thin ani Mizoram Chief Minister Puzoram thanga po in ni som panga tharuk sang ni som ni pakhat khan Mizoram sarkar atangin ral tlan te sumle paya chom dolna apek thuai tur thu apuang ti hriatani Myanmar matanga ma ni sahim na zonga ron ral tlan te hi Chin zona thak te ani hloma Mizorama mizo tenen culture le tradition thumun chul khat kwal tha tu thumun te kan ni bak tong tlang nuam ho chanchin tlang pui nunga khol ring zia khi ngai thak chun zom te ang lalpa ko ran thar din chuak tu pukhuang tu a hi sangkhat zariat somkua pakhat khan sial su ka alo pianga pian pui unau pali anei ani hi a upaber dot tu ani pukhuang tu a hi ko rana a omlai chuan thuril na po athok ve thin ani angkhat zakua somthum panga a harna khan pukhuang tu a hian hlimna tharau changin a hlim sang le a athukal pui dan te chu ko ran mi te ta na him lo ria in film khur turin ko ran point thu cha an siam ta hiala hril lok na le in larna lampo a buai puya henga wang hian ko ran le sarkar lampo in an ngai mo zual ta zela sangkhat zakua somli pahnia Mizoram borsap ejime kola thupekin lungina khung anita a thathum zet lungina atan nu in Mizoram chua san tura intiam kamna nain chua ania ma se a chua san tak lo awangin sangkhat zakua somli pathuma lungina atang le ta ani lungin atanga a chua nu hian mong kon kholal lal hluna sai lo chuan khonga in a khua a om aramtia lal hian adu sakin a chen na in turte a sak sak nge nge ani pukhuang tu apo lal chunga hian alom hle a alom na hla a phu nge nge ani in larna a mu tirlam hian arsi pathum a mu zinga pakhat ni tura o in a hriat tira wangin a thei angin ma ala a harsat na tam takara po beidong lovin thei top a chu fan fana sangkha zakua somli pahnia ko hrana tangin no chua ania arwal hian Sunday school zir tir tu thiau mi pariat an bang ngal bok ko hranin a no chua tak nu hian ama ngai na tu tenen pol thar an din ta tuna mong ko na hian October ni som ni panga sangkha zakua somli pahnia lalpa ko hran thar chu din alo ni ta ani pukhuang tu hi kum sangkha zakua somnga panga March ni som thuma aborala athi hian kum somruk palia upa ani aboral nu hian anaw puchanan an ko hran lalpa ko hran thar hruai na a chel vele a puchana chalian chana hi nisom ni pasari October sangkhat zakua soma khan van phunga khwa choi lunga alo pianga unaw panga zinga anaw pang berdot tu ni in mipa pali le meichia pakhat an ni apa hi lal khon bol upamin ni in lal laka po atlatlum hle ani ome kum sangkhat zakua som panga a Christiana a minga pe a apa puthawa hi Christian du lo tu ani a Christian te du lo lui tir po aching viau ni in an soi
apa hian Christian ni lo turin thei to pina thlem thina ma se a hlo tling lem lo Christian ani awang hian kong danga po har satna atok ve le ani voi khat po apa in siala chuna se chunna zu chu apa Christian lani ve lo chuan in turin ati lui tlat maya ani Christian ni to tan chu tiang zu in chu thil thiang ani to si lova apa in norlui ma se adu lo awangin anara zufar tluk tluk khopin atul lui ani voi khat le po in thoina sa ser hlan ma a cho alo ewangin apa thin rimin mau hlam tirin a hrem mani ama puchana hi le khathiam thei tak ani a hun laya lor anti mai chu azir lain Mizoram puma pariat na ani phahial ani apar anti thleng zirin apa in khochiar na thok thei to a ria in sikul aban tir ta ani lekha athiam mai ba ka solfa athiam a hun lai chuan zai pol conductor te po ani thin ani ome la hi a phua hnem hle a aya hla phua hnem hi an om lo hia lang ti tur ani nge an ko khrana hian Sunday sikul pol riat a oma chung ho thu le la zir tur chu chol nitin a phua thin an ti chu chuan a hla phua hnem tur zia chu a hril mai ome ram alo buaya Sipaiin an soi khom ta ka wangin bak tonga tuna an hmuna hian anin son pheya an bu le bal an keng phei thei si lova an re thei hle thin ani ome chuti na kalai chuan kumsang khat zakua somsari khan bungrua chu man lek lovin an veng chu akang le ta an re thei azual pha hle ani hetia an ron tho chuak le thei hi pucha na taimak na le rorel thiam zia lantir tu po ani ome sa pho hrona an khosak dan mupha ti taka a in vong fel mai ani ama hi fit nga le in chilia sang ni in pahmel thatak ani har nain aron ti dang lam ta a u nung azui ta ani ama tum dan chuan nupui nei lova adam chung hun manral tum ani ome ma se atum lo lam takin nupui som pakhat anei ta thunga fa po som thum pani lai anei nge chu tiang an ni awang chuan in lian tak an mamo an in chu in pui ti ani biak in dang salem lovin in pui chu in khom nan an manghal thin bok mitum ru le in sum thei tak ani ti alan chian na chu awang lai me zial he tak ni si in a ngei thut thei mai kha ani azuk na sat zia hrechiang te chuan hetia a ngei thut thei mai le zuk le muam eng ma ati talo hi mak anti zok le ani parisel tak ani thina amai ro chu ram buai lai khan Sipaiin an soi save chu wang chuan pumlam thalo le na ron thi le ringot thin kha aneya chuti chung chuan na tho ero athul pha lo a beng te lo chet chovin sangkha zakwa som ko chawatang khan a chak lo tana pon po achuak tam tawak lova ama mutum politician le officer te le rampon mi te chu ni tin hian som vel hi chu anom deuh renga chung ho chu hlim takin a kom thei reng thawani kumsang kha zakwa som ko panga khan Sinot hospital doctor ring luaya chuan ron tlo in zun thlum anei te hriat chu ania dam doi te in ange viawani ome dam doi ei hre tak ni ma se doctor ring luayan eiro ati chuan a elo ngai lo anti anat na chuan zual lampanin ni somni pasari February sangkhat zakwa somkwa pasari a chuan aboral ta aruang hini ni sun ni in ni somni pakwa February sangkhat zakwa somkwa pasari khan anin komchara phu manita ani sangkhat zakwa somkwa pasari a puchara aboral khan puzai ona hian ko hran en ko na athok vele ta ani puchana aboral vele ta ka chuan afa ming ko puzai on nga ka zai ona hian an ko hran hi en kol chhun zom vele in ami te hian ho tu party in an soi mai thina hruai tu thale rorel thiam leadership quality nei thatak ani awang te po aniang ko hran mi te a hui khom na in a thazar hnuaya hian him takle lungrual takin an thang duang le a kho rang atang po in an ko hran zom tura pem lu thi anom ve reng nge puzai ona hi patha rorel thiam le taima tia soi thin ani a na tho na kong le thilti na ranga ma hruai tu ber ani thei renga pathanga le taima ani awang hian abula na tho a hre om anti pha hial thin chung khat a hria in ni chiat to le lomna a hria thiam pui le thin ni in an soibok puzai ona te chung kwa hi khovela chung kolian ber ni in nupui som thum pakwa aneya fa som kwa pali na in atu le fa tenen chuan member za som riat pakhat lai an cheng hawani he kan report don hi kum inami ani lo awangin a in an pung tura ngai ani boka engponi se mi chuti zat en kol thei chu
minamai chu ani lo hrim hrim e tuna hian tlang nuam vi si huam chunga hian in zathum som kwa vel omin in lua neu te anom ve awangin chung kwa ang chuan chung ko zali chuang dai an nia mi hring hi sang ni zali som ni panga vel an om me kani zirna sikul lampuan nei chang tlung hle a higher secondary school pakhat high school pakhat middle school pakhat le primary school pakhat a om mek ani